Kajing hublay yepi baro ki langdo ki riuniam bat ki pai riungej jong kejalaniam jowai. Ngadap da kajing kemen ban khot sneu baha yepi baro sya kajing yait pilgrim sya ka shrine jong kadonot bukuitam jong ujisu kabadon hakashnong bendi heti kabaha bapo parish kliriet East Jainte Hills kaban salong ha ka ar pupra tarik ujun ar hajar ar peunriu. Hane usnem jong ki pai riungej di kuah ban pelong ya kane kajing yait pilgrim kabakam karpang. Kenang ba bangi baro ngen yomat ye kajing bat kajing isnei jong ublay. Ki program ha kane ka sengi kinlong kumne kebanengkong lagan tu ya baro ki pai riungej ki bawan syagane ka pilgrim ba kin yat da ka kejat kumba ketu kene mer kadon kajing penbeit ba ki bawan da ki kali kin hier halat St. Anthony's College bat nang tupat kin yat da ka kejat kat ba kidang yat kin yarwai, kin duwai, kin yaro pendon burom yoblay, hadu bandapoy haying mani. Pila banyat kum ke parish, kum ke kenhunseng, kum ki paralok, lani kum kaying kasem. Tengi kenturu ya kito ki parish, ki ba marjan, bat kesenong mendi hati, kumju ya ki balang senong, ba pinyait deka kejat nadu kishnong jongpi syadu sya bendi hati. Tinadu kapor kandai beji menstep kan sadon kejing mani sakramen hapo ying mani hagejing jar-jar bandala dapat shipeu beji kan sadon kejing le riu belai beper ya kadonot kuitam jong ujisu. Hagani keju kapor kin sadon kilang do kiban syong sengap pla, bat kiban yeslok bat pi, kipai riungay. Tinggal gentui pi, ban shim, ya kani kekabu. Ban penyesuk iladi bat ublay, bat ban yeslok, bat kilong do. Kenang ba kita kijingkit, kibakya, kijong pi, kin kamsting. Ti shim ya kani kalat. Bat hagaju kepuar, ngakerpat, ya baro ki paralang do, jong kejalaniam jowai jongi ba pin seo ba ban yawan nadu menstep ban yeshong sngapla ban yeslok bat kipai riungej ki badan kam ya kejing pla bat kejing yeslok tia kapor kumba shibaje shiteng no phai sngi kan sadon kejing yait procession kaba lengkot na Sacred Heart Secondary School mendi hati hadu haying mani. Banang ta bot sa kamas bukuj da Bishop Ferdinand Dakar, Bishop Kedon Burom jong kejalaniam jowai jongi. Tehakani kesni ar pupra tarik jong ujun kadon ru kejing tembu kebakar pang. Kadon kejing khot yangi na kari naki bishop jong kari India jongi ban pelong ya kani kasngi kum kasngi jing duai bat jing sha jing it National Day of Prayer and Fasting kebamut habaro kari India an pelong ya kejing duai bat kejing sha jing it bat kejing tembu jong kani kejing duai bat kejing sha jing it habaro kobai kari India kalong ban karpat ya ubalai ban khanglat ya kejing temu jong ke sorkar India ban pelong an ya kata ke FCRA Amendment Bill bat lada kalong an tekan sadon kejing keta kebakrau ya kebalang ya kirit pat bat ya kibabun nakadaw jong kane ka an Tingin pai shu ublay, penggerpat ya ublay, bagata
kan om jia. Tekum ta nga kerpat, nga kentu, nga were pi baro, banyawan shim menta siya kini kesengi kebekarpang. Kesengi jong kejing yait pilgrim, na kebentai kejing temu beper jongi. Bat kesengi jong kejing duwai, bat kejing sya jing ed, ban yasno ketilang, bat baro ki Katolik hapo keri India, na kebenta kini kejing temu kebekarpang jong kebalang. Kublai shibun, kublai syajarngu, ublai unkurku kurdo yangi, kublai shibun.